But it's the women who have made this accomplishment. They were elected, they became elected, and they have made themselves electable. So really this is a tribute to the achievement by the Central Electoral Commission and other stakeholders who have been working very hard to raise awareness among the general public that we can vote for these women candidates, and to raise awareness also about the process. Because if you haven't participated in an election before as a candidate, there's a lot to think about. How do I present myself? How do I run a campaign? What are the sorts of issues I should raise? So perhaps this support has, and the training that we've provided has actually made the women become more familiar with the legislation, with the regulations, and more competent as candidates. It seems that all the candidates that were trained by international organizations, UNDP, UN Women, but also OSCE and others, around 60% of those candidates have actually been elected in their local Knesset. So this is very impressive. But in addition to that, it's also about all the people around, the family members and other male candidates and elections officials and so on, to treat women candidates with respect and so on. Почему я пошла обратно в депутата аялдардын кеңеши? Потому что очень много проектов, которые были не завершены в том созыве, плюс в связи с принятием 30% квоты, очень много женщин в связи с тем, что я была на учебах в Институте политики и развития, в Центре помощи женщинам, я делилась этой информацией с женщинами своего района, села, со своими знакомыми. И поэтому, оказав им вот эту юридическую, какую-то консультативную помощь, сподвигла как лидер женщина повести их за собой. Это был огромный прорыв, который был сделан огромным трудом. И действительно, это кульминировало результат всех партнеров, которые сделали огромный вклад. Это, во-первых, вклад гражданского общества, вклад женщин-лидеров, с Жогорку Кенеша, с правительства. Также огромная поддержка была оказана международными организациями, донорами.